na Samuel Amankwa Apostle Sam South of Vono na media Hamis we Chagana Kotompoa o we Chagana Kotompoa spoken word tabernacle ministry or no any sort of penny or dia sore no ebaye maame sesia no de waje visa no waje visa no yento aso mfamfiri ho nti ya find out to say e fake no na wa ni na film na afede o de passport ni nyina ba nti fortunately for me or the boy back ko de be fra ye nipa 9 no e de ti ye hu ye no na ye hu de nti ye ko Facebook ene chance ye say ye hwehwe ni din no ene nanim sofo no there be boy bia onu so koye bia wa fraud no ene onu no de ne de be fra nti passport ne be ye 10 pacho what you say yes nti ye saka boy ne passport ne ye nim ne ba bia ene starting say ye use ye hwe ni din no e de search ne free Facebook ti ye hwe Facebook na ne afide finally ye ko hu ne ye frɛ no ye bisa ni say dia oboche ye Mr. Santia o se there be ono de oye Apostle Samuel Amankwa yesu eni Apostle Samuel Amankwa na je so no one passport be fra mu di ni yes enti me de no abodi Mr. Santia na chemi a me nimu no e da mi ko hia no so na wotwa ntro say nanado afre there be that time no se nanado afre mu ko ye meeting hwan no Apostle Samuel Amankwa no say no na ya na me mpano say no akoka me program anye politics on wedi an dia kwakọ fremu no we ka kira no pano ana ko mu wa ha hwe we ni guase odi gu o mampani mu a wo so ne na do ko ye meeting yes nti omo ko nti ba ko onu de we nya abotre no fe ne ka chense ehun sade ni ye fake efi won odundum ne phones nyina na de odi ko TV stations so ni radio stations so mo ye no o de medin kwa na register for mobile money ne sanyama no ko kan o se ma me ne wo embassy oba e na odi kosi ni so eti boy ne card din ne try say o de Apostle Samuel Amankwa ne ye de yenim e na ye de ye MCI mofa nanado adamfo no ento payi ni so mini meeting kro mo koye wo kro no a wo bo de mo mampani baba be frefrem je se wo mampani e kromfo nye za wo frodo amanfo no do mampani di baba frefrem sinia mofa nto so na me mamiti o nti ono de wa frodi ewie okọ nti nyame adom me de me ho ato Awurade so na me so anse Awurade hu me mobo nti March ti say Easter mu aye be ko se ya 2022 and I be inviting me ye ko any spoken word tabernacle e wo kronum kwapra how na invite wo ma me no to anwamo wo macro no invite me ti ye ko ye no okasa ya ape mini mikunu na ko na me se nipa we ya ne kasa ne de na me ne kasa wo fo ne so se e ono a wan hu ne picture da me hu ne picture da e picture so o de maye no o de asa brofo bi o me na wo twa picture ana o de sa picture ne maye se e ono a yes nti ekodu o kasa bia no makache mikunu se e ono a wa ususum kasa kire o se e ono a na so na du komo pen yes for 7 months non stop every day no frɛ me obi abefa no fa me kwa me de me frɛ no obefa enti ye pon ye no na o se obehia me ni mikunu ti ye ko ye to ye didi nkomo anu na mikunu se menya bote ba menya bote na me yitu mu se obi afrodi agye sika me ho mete amase se ade na kwakopie court me hu ne me ye me ho oye obi sam se country be na me se Canada me ka se Canada apa o se mun come me office ne yet ne church na ni ti se pulpit ne honum no se ye nkonti ye ko ya no wayi bia kyeye visas ni ye de ne pepe enti oye ya o se onu so di nkrofo bi anim fa nkosi anti ama ono so cry ka beda no so to sakasa na mka che mikunu se machia no court da asana kasa ye ono a ana me se ye ono a machia no court da because baby na adru no cells ahodo amada adai beda osu madala adenti mabeda Central Police Station omo de me call anti robbery ho enti woye ya wokache nti na mania adenti na obedas ukode da access baby because woyi na ni ahyame ama me manya asem wadwane ama me mumu na ma ba hia nkwanhia nti na me afede na ayame kakaka nti o ka sade no na me si okay so wo si obi aye bia ma wadwane ni de wo cheche na ye me de ni bia no so omugu so hwehwe ni pakro no enti me ni me kunu ba afie na me kache me kunu se ade na ye ono a
he played on my intelligence baby adru there and you say yes so no so the minya botre ni gather enough evidence ukuna anya de e ma kura spirit pa o e ma kura susum kase pa o ka bo ni minimu akoka no kura kire ho ti me ye o se wo the minya botre na mso okay esi me wo fia no frame me say o match boy no na boy no wa akra nti ye nyina ye bekọ akra to okasa asem no ye ni anti robbery for no akasa che omu nyina ate ase that night me da ya me so ye mampe no me kache me kunu se ye ni na chi enya botre eno ne wo no send ni nyina wa ha ye pese ye gather evidence ni nyina eno send ma me se boy no o friend number na e wrong line obi a wo se o ye sofo afi so wasa number ne ye de la brother enum kache me kunu se ba bia kono de o ma ye fa ye na isi from ne ma ye nimbre that night na no friend me say ye kase ye kɔ ne pepepa emwa ena ye kache ne say ye de ye nim obi a no say obi de Francis Kanyako ena aboaje omo anti robbery ewo Central Police Station omo ye police for anti robbery for no yes Sandra dey there be Francis Kanyako omo ye prosecutor producer pen Mami tio. Ena ba konsusu ewo anti robbery ho no ye CID wo honom. Ono susu di Joseph. Ena obubabubo din na din ni video eja ye but o kache ye say anti robbery for no kra baneso anajoda. But se wo ka se wo ko ne sa enye ye nti ye wo say ye peska ne di ko ho mo be ye bibia foolish case. Ye nim ena o frɛ Francisca wan court sada no. Francisca ne kache ne say on Sunday. Na me wo si din ye den. Francisca Nyako. Francis Kanyako. Yes. Anti-robbery. Yes. Ena hwa bi. Ena Joseph Abuaje. Ena Dino Obubo be for na eno eja mekakra. Joseph Abuaje. Yes. Se we mu nyina wo hwa. Omo jiska no mbe fe. Enti oya ya o ka kire ye say enti wo de ye behia na ye hu de be ye na. Obetimi kra hye na sofo atade mu yakohu judge no. Afi me hwe be okika nsem ne kona na msi no. Enti ye de ye fi ho no ma ba fie. Na de chinya pe no frame so o ma chi no abrepo. Na ono so ye nkrofo okoye bi ma wo mute se de meme kwoboaye nti metie ne kasa mu na ne hu so pese oyizi midi me ya kese onipa na odno de boni ni di me adwane nti ono so sa na ono so di o manim nipa ne di na adwane nti fortunately for me kodru abrepo honum no ono no she inside omo mu jeje ho na me chia ba ko na me ni gina nchen eno me start bisa ne nsem na me se me sofu we wa fraud me ekwan we na ode me fa so o se me so sa na ode ye me oye uwie na we ya find out so be transit akosi South Africa from there no what was na wo Canada okay enoti obeye transit to se wan was South Africa ye komra ye pemizu ma me pemizu ni bi fa wa minimum ate ya fede yeti miteti omuni nyina no ena me hu sese de ode aye me no ode aye sankrofo no mu so ba begu ho ni na eto mu yi ni pie ye omude ne call commander no ho aye di nkomo no ye wie ya no amma na sorry for ni bi diska ba ma na chama CID for ni police for na omo ho ni nyina mo hu ye yes but omo de ne ba ni de omo hu anu ye police station fine Abrepo highways honum Abrepo highways yes that police station anu chase kama post for no yes intimi so satam na me so me hwe de ko bi a me fa me ho adwene because me so me hu se wonie enti ye free honum a ye ba na me hye da toto na no kakra na me bisa no questions kakra say it is say we mu ne be dey no say case ne bi wa kropon ene bi wa central na ni nyina enche bia o mu betwa ni nyina ato agu na nipa na emeye bone ma ono ne ho ma mekire no eti anum no won say asem no ebi so akakodi baabi aha enti anu no yentimi hye da nka ho asem enti de ma hu ne say ono no di bone na no ono akotueska wo na wodi nani ahye no na wo ne ye twum eti se o tio so bia hu no bi ka kire na me die so o tie me voice pa wo be hu say ye mea first ni de na ma ye din because na me pay enough evidence last one de ni susu me tie bi wo ye bia wo si o de ye fa South Africa baabia wo de akwadru no scan na ye 2.38 billion ana ya gigi loan na tonton ye japade de akon me ringe kra ye de ware me ya nane pa 10 cedis mienu na makoto na hye me nsa baabia wo bia no ye be fesiw so betimi adinanya me dia me sese me wukra me spirit be di wachi I fight until you pay each and everything because what my life I am miserable
me kita me certificate me ntimi nya adwuma graduate te say me so bolo na me yeton adentia because of waza I was so ya apostle na ma hyehyem ma kwa kra ko bisa spoken word tabernacle for almost so munnim wo almost so mo church no ebi wo ahodwo na akra temasa and so see who you spoken word suffer our church ni so munnim wo. The battle has just begun. We will face you. We bet you every bit of the amount. Said they will catch me say, "Sika na buy na so far so kakran na ultimate tall and see asase no. Nini na we bet him." Oba pa na adenti na so ntimi nya adwuma. Because a day mitimi kwa court mienu. Ni ode me be ko police station betu yan sa frame me. Why na be fa wadwuma? Because court ye betu wash there to wash down. Why na be fa na adwuma sha wonsa na wa free adwuma nim na wo court. So be ko se be bo udin. Me court no me lawyer wi. Me ntimi anya sika nkotua be me tua sika ni wi ya pe. Eni 2 weeks kwa na me lawyer wi ye. It is a me kone me ni lawyer metimi atena wa no pa 8 ebu ha 11 afi ni e frame me case. Asem Ghana how Francis Kenya kono ane Joseph Abuaje no mde central. Yes, omo ho. Oka che me se wa to mu nyina. Ono akasa na bie na no kan ye. Na che se Francis Kenya kono Joseph Abuaje no mbe hu ba bi asofu yowo. Yes, omu nim because sofu na akasa ka che me se omo di anti robbery ono eda ope no e na okokot. Ama makokot kwanso akwako hia obi nso wo ho omo bo case na so na me nyam frame me ko hia na bontia me bisa no procedures or me famu the same thing and or this nipa ne so fa so me hu boy no wo court obiem another woman so me hia no wo court ono so ka che me say baabi akwakodru no omu hu na japade bia woman ni sun sa wo court omu say omu hu na japade esu atoto fie won sase e wo ka say ye adwuma ma no e wo krom ase ne ka ankasa wo use ni de ni nyina ye DV e bia no hono ma wa hye da pa ankasa say wa register. Okay. It is a evidence no odiama producer and now gather me. Ya gather ni na ewie na akaba ku bia ye pese ye print. Eni mercury bulb no unsa no de video. It ye pese a top pen drive na ye de eguso ne ye de ni na ka bom ne ye de abase. De ye nyemwie e be ko akoye ni mwate.